Tama sambot kiniru Kim Sim Lek Chong That pada tin jong election ni ayu kilale banyak kembu ya ke board district council hangni apo JHDC banyak keren ya kata ke jingbamyo tulap jong ginong trei hangte apo JHDC batang hadian kat tu ni ke jinglek jumpi kelami bet kata ke life folklore mah ke life folklore kaba ginong trei district council kena dia bentuk ya ketua bat hadirin ketua kami haka praterik ladang pagalajong unaitung kena lebiang banbudin bat kena kemeja tangkat tu kani si kena tetru bagala dan wat kata kapisa kaba alfa kurtam balapad syagat district council naka forest department bat kena pentau ya kata mereka yang kami even banda ke kubur dawa kama utau CM ya unir mengalam jiba damewan hirembai dawa kama nomor buyalam bagrai tengah folklore mereka kipat ba ke voice of the people party kamjukren kumar kamjukren songsit kamjukren kuna ndrei ngikren ya ka ai tabani tikna ba kalong kabadai ko kipat ba be jangan Nasional, kumau tahu siang jang dari ke JHDC, umat bandaya, yang di dalam juni, budi bandana punya lambaga, haki kilet, hagasin kabar, haga pratrik jang naitung kumangang ibi, mereka ni kadai ke jimpentet, na UMCS, USS ini ubalang joint secretary to the government of Meghalaya. Uberitek ya ke Forest and Environment Department. Upha siya principal chief consultant of forest. But the subject hangi kadai release of share of royalty on minor minerals to the JHDC. Kabulat na jimpat ya ke tagabha siya ke JHDC. But kani kadai ngadu ka apotrik jang ujilio arajar arusau. Kabulat apokulur tam apokulur kab arlat samplo jar lais pa andreu. Kani kadai ka pisa kabla bantelat. Kumur imutan pek ini ka pisa. Namar balai nyetit bhaga hukum trekam juga district council. Compare wana pindok tulap yung menteri tang banyo bani pinijam ya kinong kerjaan ni aladi tajunan benta haga jaga berpindang betulap ya ginaikai triatkai dengan suki triatkai dengan server-set triatkai dengan komputer triatkai dengan ikai bak banyo bill pautu kontraktor bill supplier okipai dak the voice of the people party haga ni dapur kabangta tato aban kerensyai ya usian jonga JHDC baru dan tamat merpata jonga jandi district balai utak ya ini ke bisa kalau ke sarkar kalau pet batu jimantai juga JHDC kenda baju syajan mengalih syakmat lara bak tulai pergi kakamram dengan minggole kejang kita jangan hantar apa JHDC, ada apa KHDC. Kita dan pentingnya bagi menteri, kita apa district council, kita bantu ya betul. Nak kenal apa pada sini tu museum, apa KHDC, ngelakot ya ke office, ngaya ke meeting, ngelakot meeting ya ke officer, apa KHDC. Bangga ya tu ya ti, bangga juang ke juang ni, ke museum. Kandai tangan tak kebit kebiang kejonga kandai tangan tak kebit kebiang jong ke parti kejongi nei ko abanangru bangidang ke jimpekat pengginang alam nang tak kebit kebiang jengpi ke menteri apa ke KHDC patendai bandam kata ke jingting bantu tolok kata ini ke kamlom nei kamu pula ini ke menteri batri jong ke district council ke kemio tolok nalor kata nalor jingtit hari ini di sini begitu kinong simsyar hantai apa JHDC tet kala kiwalenyu kala stang sa dengan beriu banpun siapa treasury office bangkeno yaki nei ka treasury
kelale ya ke benda kelale bantuan ya kata ke pisah Syapo District Council ko kipat babe man kata ke bau the voice of the people party kumbagala kumari patba bagat mo juni kalam persai ka bangsat ninna ya khol ya katma persai ka bangsat nang ne shahmat katma juni kalam persai ka jindok nin hopan ya khol persai ka tma jong jinya ka tma jong jindok bat katma juni kalam persai ka jine donbor